Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Hvala. Ja sam podnela 9 amandmana na ovaj zakon i u korenu svih njih leži isti razlog, a to je da je zakon prilično nedorečen. Vidi se da je rađen na brzinu. Ja pozdravljam ideju iz srca da se ova materija konačno reguliše i zakonom, ali ne vidim da se izuzev ove hitne mere išta drugo propisalo kako treba. I mislim da je razlog za to brzina s kojom se on donosi, hitan postupak kroz koji prolazimo. Ja ne mogu ministarku za to da smatram odgovornom, ona je tu samo 3 meseca, ali to izgleda neki manir s kojim radimo. Što se tiče ovog konkretnog člana, u originalnom predlogu zakona u stavu 1 se kaže da svako mora da prijavi nasilje. U 2. stavu da državni organi moraju da prijave nasilje. Nije uopšte jasno kojim očima će državni organi da vide nasilje i da ga prijave i kojim ustima će da ga prijave. Organ ima ćelije, to su zaposleni. Moj amandman traži da se svaki organ obaveže da se donese pravilnik za zaposlene kako bi oni znali da su u obavezi da prijave nasilje, kao i da to mora da bude obaveza u svim državnim organima, bez obzira, ne samo policiji. Meni može koleginica u Narodnoj skupštini da dođe sa plavim okom, ja moram biti u obavezi da to prijavim. Eto, toliko. Hvala.